uangalizi watukufu wahe radungazija nizimedia mbali na mbali kao ngamjolunga matangazo banda banu tu sana salamu juu hanyu ala barakatillah litasila leo ritsaha ruhusa rijitekeleze harma ya polisi ya taifa hususan dahunu komisaria central ya hunu Moroni ili lijerujue baadhi ya masuala kao ngazunguliao ya makatamisiano na ile suala la mwando do uhusu ya magari ya vola droite ikao riparwa hodahoni hunu ya huja ya tahadharishiwa ya tizungulie haku harma yensi uliho isharia shahatu kajaruhusu magari ya vola droite ya zungulie hamwe trottoir comorien banda inspecteur Charbon hujaba nuhuronesiza ama imakatamusiano ngartana bahiyo ka magari yao ngazunguli yao inspecteur Charbon zirima za mizimu na ziendelee jenda rujue menizo zaidi tusenwe magari ya anu ikaongo na vola droite nao yagamata baadhi hao ngazunguli yao inspecteur ngono urongozi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Ndo mushirli yani tasijema khairi na mwezi mwema mtukufu wa mwezi wa Ramadhani, mwezi wa Maulida afwan gashukuria na mjoani ile suala la jabanu lijajangu besho anu waliranda uziro magari ya vola droite amani namna wakawarejebano ambao urejebano ya ziba yabo ngabo tafsiri ya he magari yanu ya ziba magari yanu ya ziba za bari hawele wa manamkomori yaelewe duhele wa yaukana ya magari yanu wanduka tojuju haba wayazia haukae magari yanu ando magari lipashiao ngabo yaliyo particulier ngabo yaliyo taxi ngabo ze camion ikayo magari yanu yakauruhusiwa ni daula yazungulie harmaisi shaibende wakati wahansi wa sharia ya ukane magari kana ujua unjia harmaisi yabo ngarele wao haina mlo ya ukana haina gari la njia ava ya hesharia yabo hido kana ujua urumilwa hesharia ikayao deshakauzia mal asafi ya magari ya jaya ziba ne magari ya ziba hivi dabo yakana wandu watanabahi harmo wandu walio hopare ya ukana magari ya nyumeni ya bali ya vola droite rejuzi sade suala magari yanu za bari ndini alona vola droite nanu magari alona mwezi alona mezimili na shino sharia shibio na maha magari ya chohuja reconfirme wao ya ukani magari kachuja bodaula wambe magari ya jina vola normal baada range magari yao rijari paro wenyo rijari waishilia haina mrumuni gari hajeleza haina mna ya jana le gari lahe harmaisi alikubalia ya ukana hajana le gari harmaisi havola normal halitoa hola douani havola normal hende harmaze travaux hakaze plaki havola normal mal asafi boyaro habonze vala kana mauvaise intention rangundo wakati akahula le gari lahe habahize zindu ya zi changer hazbe hakomori su forme ya koli haja habadilisha yawe mwanadamu yakana rangundo ichwani hahe ya ukana ngamondo na trompo wangu shoma ya jema gari yao ya rengwa heze seriza heze numero hizo haukaya kwa jadunga esharia inu nde maana ikayao ye magari yanu ya rengwa haukaya hamba tiche gari la vola droite kajalitia shabanda boyalitia haja hali kausa batina sharia banu hainansi bahaya sharia yabo karna ujo kanansi haina mwanadamu achodo jindesa haina mna yaonao maswila donc abo wandu wao wakubali parce que wandu wao wa tromper vigilance ya administration wa kause magari abo kana ujua tromper vigilance ya polisi ilionziana so ala bili ikayongilo na ujiro huluzisa yabo shakaltina ujiro holijibu dukana wandu wajuzi sao zabarindi nimi yaonao ye magari baada ya operation inyalisha rangulo mois de juin yendao ne magari ya jichange ya zes unyesukana yabo wandu wadungu seri za numero ngondao shahautanabahi na udzicho lao la polisi ulio hopareni ritanabahi ya ukana baada ndongo wazi yao ya la magari sheni ya kana gari la nyumeni
hende halibadilisha harenge numero ya gari lafanya aksida ya gari lala ya gari la hale hakaza haruman la gari la hela nimeni ngarjuzi saule suala mwana wa hangu ne mwana hangu wajushili amba ngondo lekoli au ngondo shioni waremani gari ya mwela 410 abe rendere mwele 410 abe la ngio mhoro ya majini ifanya tono eske yabo ngabo hifadhi yabo kabati hifadhi na hifadhi ya daula ndainu la si utunda ye mwanadamu wa kweli ni mwanadamu ye mwanabo yabo ze numero zinu ngazirumishao haruma magari maili ngazirumishao haruma gari kayao karna kauli jua sha enfin hasara ngejuri reje ya uketa irani ya mjamba ma polisi wao waliwanka numero watahe gari kwa tuliparisa na wale mno hareme mwana hele hapwe plaki hao fujari uliyo mwana haviolewa hapasha taxi na wale numero ile gari tindalla shahele hapwe numero après afanye hizo ya kauza afanye donc yabo nge hao clair si hadisi magari ya hale ikayauka janji ya harumwe shania yao nga circuleu hata wajuka uduni ya mblokana nga mjofanya nogo fulani shahaina gari ya juwa ukana hahidi nimero awokana namba nafasi haina gari ya juwa ukana lelo le gari langu linutility ya vola normal teleti change ya ukana namba nafasi haukaya banu sisi ma polisi ni rambarta hema hotel wanu rata ho wanu wakausa ondao taratibu nyubajina na shila sharia shawabeha wamangu adunga we sharia shonde washibio karibulia ze numero zinu ngaziruleu abangasarma hatu akatina rangazija katina ranjuani katina ramali harma territoire nationali haina mrika yao ngelazimu ya jikonforme na shila sharia shanziwa sho pareni na la mahutajio ya inspecteur aburra bokana yabo mwanika distance hautunde ze numero ze magari yanu yemrikao hahidia numero akazama ligara la vola droite ne sharia shambakana hosunika surenge magaranga mjaga matababu hao magari yao ngajorengwa yaonda ori atahao shado hele wa babano wa komori kwa tuelewa ya ukana banoma ngazija ramali ranjuani jo sharia sho izima yaboneni yafanya lila dhambi ujijuo kahafanya dhambi uone magari ngao yao magari ngare ngao shauta nabahe magari ngare jeyo ngojuhunda abesho 73 nge circuleo ngojuhunda C 72 ngojuhunda abe shake na ukilile lore nge gari la holilio banu ukane numero ya karengwa banu ya sebe le gari la holitahwao wa taadie sharia wende warenge numero ya njuani ya abe ukaze ulabe balela numero ya njuani nuke tina njuani ketina mwalike tina ngazija parce que banu njuani nuko moni ngazija de halilo mwalile halilo emasio mararo itahadharishiwa abu ngarberlewe sharia yesho haubirli ya neze numero haubirli ya namru ujo changer numero nena ujo changer numero aba fanya wizi mbili parce que aba fanya fausse identité faux usage de faux ya identité nyurajine donc abonga sarma hatwari sontipiara mirawe yabo garwa nao nezelo uliho usisindia hama emasio ya Komoro magari menji yano vla duratiani urumishi harma ezisio ya Komoro zanzuana mwali operation yunga mlishinda muijere uliho magari menji ya rumisi hao harma emasio ya Komori de magala vla duratiani magari yanu sharia ngajo shindari rifanye hazi hataratibu hindi wanadamu wajeleza onani haina mundu ya hulale gari la hahe besho magari ngao menjinjwani shao magari ngao menjinjwani wa nje havola I have wa normali hamano walio ngazija donc wanwati nge hadisi wa irende hadisi ya politiki parce que ino hadisi ya tekniki shay ulonjwani yatia le gari la hahe wa normali yatia volant droiti mahafulani wakati sawa no lalitia 2023 na 2024 yenda kausho sukani abo ujo kauta hwando la kausho sukani ujo kauta hwando la tunge sharia no ili aji conforme he sharia no ili ujo kana balanga sina numero za kweli za wandu wa kweli za magari ya kweli ikayaondo yalio donc abo 90% he magari yalio njwani yalio volant droiti na mali inoketina hata problem parce que wanadamu wao kwa jarenda mbie sharia ngama individu ikayao wa trompe yala macho ya zila institutions za daula ikayawa kaubira ya uone sa ukana banuti birivua normali na balangu jokeneda jishange wando wajoina wando wazila ni magari yao waondeze la manda za hansi wa sharia
donc zela mandaza hao hizo shakara chokenda njuani rendera renge magari yaliyo njuani bali nga volandroati on tipia raminga yafunga onono bali nga bo A71 le glo volandroati chez A71 la anje har ma voie normale shawi anje yake aligari la ngazija alitoa njuani alitia mali ha voie normale ya vola gauche sha après ardienda toa ya vola droite wala hata sharia wala ujolungi wa sharia hena mna shahamba parce que haja après donc luangi yo hena mna hiyo yakana ainila njia ngabo ya interdisewa armaze article za sharia ngabo article ya interdize kana kana ujonjia ngabo article ya diarongo arwe kodi yakana ejijo elilio harmanti ngaljo ujwa circuler jusqu'à ce que wajuko unikiwa wakati ya mwana wale mwashange au limenya parce que ngajokeri limenya shalini la njia nyumeni kalina ujua uriwara shila sharia shende or ya hilalwa yende yaji changer ye usukani yani aboe magari yaliyo njuani haina gari la njia avant ya sharia ou hanjia voie normale haina gari la njia vola droite parce que yangizi yao de magari le gari la njia vola gauche linjia vola gauche abo choliga vola gauche amande namna walitia armenti sheka ulitia vola gauche kulinuja ule ulichange ulitia vola normali yote ni magari ya njuani pia wandu watitie msajaja na utia polemiki ya ubabanu edaula banu kwa tutia msajaja wala sisi la romaneza hazinu katuta msajaja nga regle uze longohe na mnaza lazimu harizdir zambeu tena ya ukana haina gari lilio ngazija lilio njuani lilio mali la njia harma ya nti vola goshi ngujorejeza vola goshi ekahali to alibeha vola droite ngujorejeza uwange na lamanda hakawa atrompe vigilance yake shell la gari la njia hale kirikeka 60% magari ya njuani ngovola droite oui shaya la njia hale shaya lo harmaze hukuma ndani ya njia donc ya no magari ya circule mnyaona honziani yani de magari ya hale ya circule honziani au kayanu ngaona sharia mbali batina yanu ya hao ya changer ze numero washizi mdunga o hamwera dunga zijana nyimjuka udunga hamazi habari za Komoro ni zimbawa za matangazo mbali na bali tosa na salamu ojue hanyu ala barakatillah inspecteur hasuala likao litofana na dinu ama ngalinjiao harama hifadhi ya himaranya neze mila ya hatu neanda ya hatu nuislamu hatu inspecteur nga mvubulao harama zerezoka nga mpuao wanawandu zenyile nga mpuao wandu zenyile eske zenugo zinu zidungu sharia hau zinu nga mhifadhiyu emila ne dini hatu ala ilo su ala ikaya la service shanga mlinjia wakaba mimi baba wao wana mina wana mfukara su ala la zenyile za ho wana ino hatu alili onziro ukaba no malezi nini kiwa hoda honi tinao ni jeje afanya honziani ngabo wana ikayawe woti mabandi zina samaore ataza waswili onotundo ngamba kana banungu ngabo fujari donc question zenyile walo kulo zenyile yongi na service ikayawe ujo waswili wajo ni kae operation ezeba no kanu wavubo harmaze media yode hali wanunga de yao wanunga lizuwe ma polisi wanunga stajao she hazinge jo continue hazika na ore je lingoni ngejo continue hokai no ndemila kuno jini ka droit de l'homme bane mwana ho kangure ndo naiwo mvu bandalio shoju ko mziyando okay hale mwana kamba mwana mtitimiza hale kana termo ya mwana tiwa mzima abasaine namnu mchombaza barinde mwanangu hata ula mjomba katushinda rongoze mwanaho au kango harawe mwanaho atirongoziwa na bala ulo la dahoni donc na bale we roho mwana ula bakar male dahola wangu ujo ko uvumula ndo la mjomba mwa hele daho donc asina mila banu wandu iri waria ani i mélanger de tous les côtés donc mimi ngam apprécie wanadamu wafanyao hazi hizo parce que ngundo mana wa mahakumena mine arende abandone famia kwa tujue walio shabala ile hadungu wandu mabandi ewo ngato mjua sadai ewo ngato mjiko shindani vile mwanangu wakati nilio moroni nifanye circulation wewe wa mwana ndo lazima umvile donc mimi ngam idea fikira hino hata ujipaudo una maelezo zaidi ya service kaya ndo wadhamini shi wanazazi hizo wanaelewa ni service d'intervention
shangam amini ya ukaya sisi wanu ndo wana hatu na singa ndo avance ndo perse ya disini harmaze media ngwajo rongo wa yoti problem shangam fikiri hama karjari wa sharia ngafikiri hama banunga sinansi nentino rambasi mesilamu ngafikira kama kana na ndongo zile ndio hao ngabata wandu wajua felicite banunga warongo wao ngabata na waona juzi wakauja hapo washukuri hakayo wana wao wadungu wazifanya hata waharaya dokata ula mzaje no la mbaba no la mjomba balaba ishongonoke mwana ngoro ndo naika kana uzizia sheka zilo honzi yani afanyilwa na wakatila polisi wajuralwa na inu yangu da minawe na wewe mwanawe kanga unajua ngazi ja uendele koli bave lazima rimbirie hasonti doko banu sisi rambari birlio wanadamu onti pia abore wanzo are uchuhanja uonge harmo wangu rambari wabirlie ukabanu gasina ubirlisi wadawu washirizi wa tukufu wa hera Dungazija na mjuko dungo hamazi habari za Komoro nizemba za matangazo mbali na mbali rikaujihunda harma ya komisaria central ya polisi wenye uhifadhi wanadamu niziamaliza hao rikabazimana inspector Charbon ngaona dakika nzima ikenga na mungu radiwaza radio karihuzisazo oratuhuzisa inspector ngaona dakika nzima idirizi mpango watu marhaba njilo shukuri ya radio zangu ukana inunde ju passer message parce que bano bahayamba ndamba dialogue donc mkomori yujua wishi ya zila ya mbilo wakati la hazirenge batina uziverifie ila information shando kana na tunde be hadisi ya ube abana hadisi ya magara volandroati wanadamu ngoelezaona hii wanadamu ngoitia harmandongo ikayao tinde za tibaziani duhele wa yaukana nga reforme wanadamu wadunge sharia hamandi namna ikaya washidunga haina ya taadili ya sharia ya rengali garla ya libitahar mavua itondi yo ya jua kabala nguna ndo nai ya bongo hujuo zila ya renda ula ya turenda nai wongu juka na jarenda nai doko wanadamu na relewane ya ukana banu watabao tinde na mndu chayo sawa nikawa ndo ndeba hanu ndo wajubia wandu ngabo warengwa o ngabo wata wao ngabo wandi ni wao anutera assemblée wao ntipia tutole ngwa ntipia wajalo chungu wa yusa wanencho hole ngarenga wao ntipia rejea chungu njema renge mbili data. Assalamu alaikum tosa na salamu ojui hanyu ala barakatillah.